Belnaman iel Choirín Cluain Bheirn le Ceannais don séomh dína sa chéile agus is tóir ar a gúil Craobh sa chéile. Don chiaadúir bhí aire le fearnó aintrim an clé Ceannais Rishint, Naomh Eargnait an Muine Glas, Bheirn a bhí sa tóir ar stair dag go hain agus a giad bós chmórtas. Cucha ar na bhach bócach. Bhí mí hála trisláán agus Emer Gallagher ar barc an crócaigh don clé Ceannais. Is byrg bhfuil chancer Dave Ella ag Muine Glas in siad Ergnat ar nó áid bheag in iar húsgurt aintrim a próist anna bheag ar fada. Tá siad an sothar an stáitse mór ar an lá mór agus go leor daoine tacha ag taú leon sa byrg bhfuil deis leis an deatóg an canton ag ardú bhfuil crinne sa cé tágad ein sár cúlín aimse. Kenta Schlein treaty Chloe Costello. She done her Nash, but will desh and son. Kilkerrin-Clonberne Cluain Bheirn a reached agus sauce the reached of a fine. Come up with a Naomh Divley, galore Pella, Feke Kishud, Gadisha John Owen agus a reached pass. Alling Schlein her treat and son Gadi and Chossa Lindsay Noon, Dine Sherrick, her Nash and son Gadi Louise Ward, Chinny and Captain agus and Captain le score Innsbruck against son. Vieder fine ach an co-hishkant agus a co-immert arouse after and son. Tána scórna an town agus Jackar Chapter Heamer. Agus is léir gohfuil an oberwall a gentig Willie Ward Foston mar ahan ura ayan Rio Neil and Leverage tagging trúr na Caffer Hecky chun brúachar arhi. Beidir nach mé siad non brachar in New York is Bheirn na Hemriella Chasu Suez. Na she kenta Kershak in Malin Bell gohfuil Shanson son ag Muine Glas ag Derritan International Leah Stewart fi Desher Scornies Tushka Don Canson Chora agus Coileha Harran Chasnon and son ag Leah Stewart. Well, bhí sé sin tailte go mac bhí deisníos tuisce a tá siad tá spáint anna dhíocras ar fad ina chud immerhan sa cosantóir seaí is brala teach an tosach a spáint si anna cheannaireacht leis a gceansa. Anna cheannaireacht agus sin léirgus agus cealú de foran an wai nuair tá duine igen eile faoi bhrú tá duine igen eile le Chasu Suez agus fecin é siúr na glóhard with cinnar de UKL aci. Well, deisir cooler Dave Ellen Council nada Celine Ton. Coolúntaach ag Chloe Miskel bhí si fáca le héin in stigan son ar imil le Carnóga. Is talm na súla buinte an son ar 5 second tháinig an fel go má agus go mar síos dín taobh eile agus bhí Chloe Miskel insan á ceart castí agus í raibh seansar beag Anya Devlin é sin a stoppa sin cool cinúna ag teach ag stad cinúna. Ach, well, tá deisinis teach báutháin eile ag Muine Glas. Score ag tastáil chun an cúil sin ar agar go cinnte. Réitóir ag ligean nimmer $, beidir bhfuil deisir an Clíán Chasan son Cathy Carey agus cúlín maníos tuisce Eric Garrión ag teach sean ón lá tasí an cúil bólt agus tá sé crígna san angach agus an réitóir dolisteach an seasaigh an cúil cestribh sístig in san Carnóg beagán son tá réitóir Ray McBride a dolisteach an son chun leabhart leis na muir agus himdarí seánnig an council isteach ó Cathy Carey agus Egadera an cheist an Rev Leah Stewart istigh sa Carnóg de léver sin imer. Well, an cuma ón scalín sin goróisí ach be mí áhar hí mar Lantier Island a ruthir le bheith cinse goró siabalt a rudig in dhéanú leis ach bhí an cuma ón scalín sin goróisí istí sa Carnóg agus beidir nachhfuil cadig an cin sin. Seabil an réitóir fós an cléir leis na muir sig láthraach ban bhí Lisa Murphy an cúlbára a rá go raibh sé cealatha ach an cinenne atá tucha go bhfuil an cúil tucha an ton ag Leah Stewart cúil ribh sin ag Chloe Miskel. Go má dhéachan tú ar Naomh Eargnait tan siad isteach tríos bua úntaach sa leachraibh a gona cilme chud na crópaigh hastíidir de páirt a bhórca an sos an áir chahar built in a thug seansdómh a bhí ferrisbar de bhá chulí natar go deire. Siad championí na galah atá teach a ríist agus oscailtí bhfuil bhfuil deisir cúlaigh a deire tá siad sásta an cúlí na hógant an son ach bhí anna oscailt ar fada son agus Aisling Madden ag críicnú. Louise Ward and Captain Imher Treat and somebody was sure Nash Cooey thought Deshin saw fake and loose Coimer. Oh, took very well chances on Tashi Sosta. The Coolini Hogan even noon and shot saw a reached and Brisha Shin Treat and Lore or Robert Dinton son. Agus Nora Hoggenshin Martian Tasher nose train Derek She Street and Lore. Desherisha Kilkerrin Cluain Bheirn Tashi Fiausa Ginta. Action Kesht and Fader.
scoring a Heimshoe gus Brewer Reichs a couple of nomes to Tyrone amach an cancer smack the Gahaling and Sonic Divley Tashi Hain Favru Hernash Dean Law Tossi Chloe Meskel Clay Aaron Davella O'Keen of Tashe Shin Lashtig the Snakuli and Son score ma agus cancer Belgna Hernash Muine Glas Gadera Toss Boston Tog Neve Divley Shakuing Hainan Countson agus an Count Curris she's Divley Erim Le Kernog of Edward Dash her cool to turn to Ganzi Gadera Ton Lee Road Creekness and Anga Kansa Kilkerrin-Clonberne Bheirn agus Lindsay Noon instant odd Carta Gadera a reached a Brabnasul V Keshtishiganson Kim the reached Neve Divley a Toxishak the Imel Le Kernog turn to Ganzi near Yensha Ainge Free Ton Kulaka agus V2 Tiraka Imer the Hagan Kulella Beshe Kinuna Mór agus láidir go mála trappa ag Muine Glas agus an fellfág in a dígarísin sa or dígar sa Neve Divley sa Cléon Tós agus a nish tá minic fécint déchús go bhfuil sa mar champíní mar go bhfuil sár immerthirí ar fud na háta seansan son ag Neve Eva Noon an trío cólína is siúd agus tá sé dachar nish iad a dhéiscint. Leah Stewart, running she done her nasty Catty Carey and vertigo Gebruga Matranona, but a good lad Deshan Sonic Maria O'Neill Hain a tree, it's a clear lack and Ishan Kate Can I'm sure saw Spragging Shishin and Luckland slow more Trish Tashlo Antrim Gama and Santarna like a tiny la Coolina one I'm shown Risha Ishin O Maria O'Neill like very good Deshan Ishan Trust like Clean Griffin and Garish Garden Lena Derrick and past to the shock and fader Tarring Terraganza Higatera Haran Chatsnon Tushid Reaganish, Le Kailur, mar Tushid Craobh, na hÉireann of Oakland, Insna Clubana, Cuiglina Asikela, Echt agus Starler for Buintamach, a Kilkerrin-Clonberne Bheirn, Town Kata, Ton Bonan Sheta, V Dean Scrudora, and Ton Gugu Asikela, and Champini Nagalava, Champini Chonachta, agus Champini Ille Éireann, and agus is Rod Untaker Fada Shahishin. On score Lánam and so Ton Gunogenta, Cuig Asikela and so a Kilkerrin-Clonberne Bheirn, Do a Hochtaka showed, Haina Cuig Egan Muine Glas. To win one All-Ireland is tough. To come twice, 3 times, 4 times, now 5. Ye have made history every single day that ye have gone out. California dreaming. I think in the first half we were a little bit nervous. It really was put up to Moneyglass for some team. We got to grips with the game at the start of the second half. We started to play how we wanted to play. We decided we'd keep it a bit more central and hold it in the middle a bit longer. And it actually worked because we got a few scores coming in then. They came up with the answers in the second half and the leaders stood up and took the game to them and took control. Road Creekness and Anga Kansa, Kilkerrin-Clonberne Bheirn. We all push each other. There's nobody going out there for an individual performance. Nobody cares who kicks the ball over the bar. We're all in it as a team. The older players, the ones that are 29, they're still as hungry as ever and they just want to get every last bit out of it while they can, and they died out in the field there today to win that. Don Gugu Asikela and Champini Nagalava, Champini Chonachta, agus Champini Ille Éireann. I remember thinking when we played Bourne Abbey 5 years ago, if we just got one, and to be here 5 years on and have done it every single year, it's incredible. Really a milestone number like to win, for a team to win, and not many achieve it. And that is fantastic.